If I yes, Tama, come on, Azani, La Sulalai, or Jema Sassima, 90 million points to you, and Crawford Fear Martin and two. Minya baby from meeting to the Congo, we might try to say, I bet. Put your mouth to see me. I got everything outside. I got everything outside. Ratsan in my bow, put your mouth to see me. I'm Ryan Nicasso. I'll come up from Munyasapa. I'll come up from you one dream. Mama, I'm a show. I want to be one in your bear. Mama, with now, so far, I want to send to my limit when you're we made the fine so my head can't be yet. My phone in I jamming. Timamu for my display in your grow. I'm on for my display in your grow. I got everything in sanity. I got something for me. Myself, the Kanya one me will be all this again. Now, woman, my warning in a summer. Yaman once a move for an amazon, and then for the abandoned to you. Free me, man, my son, walk fire. Myself, this is when I'm sorry, pass. Bringing some of the time photo and some of my to feel. Ghana this my ma and no pay me church and Sompa 106.5 FM Accra. I brought to say Jimmy dear friend Sompa Rhapsody yet not see na yesuan dear wabra bom. Sompa Rhapsody e basu fi adwada be si efiada anopa no wotwe ekosi anopa no ndu. Reverend Professor Joseph Safodu ne oni Akosua go Aboagye na anopa yet na se na ma wade suan wo de bebo bra. Nimdi e betimi mo aboabo atumpon. Nyansa wo de wanamo be sisi Hosea chapter 4 verse 6 was in Nimdia me my ninti wamoyera. Eti edura no pana wo pe abrabom nimdia dia. Na wo de wo fidie na to Sompa 106.5 FM Accra. No ato nsafre busuafo no mo nso aba. Bra ye Facebook page na live sisi a be kan ye ho. Na enkomo ifra busuafo fo na mfofo. Frɛ wo bi no obi nso frɛ wo bi sɛ de abran Ruth kano no. Frɛ wo bi no obi nso frɛ wo bi. Na momra Facebook wo ye adwuma na wo tie. Wo iPod di hyehyɛ wasum na wo tie. Na unso yabobra to wapenim de abobra enti Sompa Rhapsody nyansa ye de bobra bre no na aso no ye ba be hyehye watenka ye ba be hyehye wadwene ye ba be hyehye usunsum abrabo ye ba be hyehye wabrabo ye be hyehye waware ye ba be hyehye wusikasema no pay ye mpesa da achu be kasa me hu yanka nenso na aka achi ye pese wonya nimdie na wo de bobra enti woni aba Akosua go Aboagye Akosua nhyira betimi afra me de nyame hyira no matna sidie na ese nyansa nko a your Facebook page in Sompa 106.5 FM Accra. Your Facebook page in Sompa 106.5 FM Accra. And YouTube, Sompa FM Live. YouTube, Sompa FM Live. Your TikTok, and also won't near the short videos, not to ho. And also, Sompa Accra 106.5 FM. Sompa Accra 106.5 FM. Now, when him says Sompa Rhapsody, dear. Now, what you be a drew ya what that say ya. What will be better na say? Nyedru ya wada dia wo ho bi betina se na uni aba Akosua go Aboagye de unim se me ne aware mu nkomo de ase ayete se pono ne mpontere aware mu nkomo ye me de papa enti obi busa se Akosua wo start Sompa Rhapsody ase won hye danka aware mu na msi nya abotere na me de aware mu bishop beba me de aware mu bishop beba na ebi mutiza betima isi afi no mu kowra aware mu yi so ate ase no manya bi dia bo mo ntoma no aka bosume achasa aka kra dia kato na boro no se se ba bia me kodo ho nya meresa
see Akosua wo share Sompa Rhapsody and then wo ka sika ho asem say what than financial expert and then wo ka think but aware na ye nimu no de wo ma so na mse nya abotra eti enne me bowura wariem enne me bowura wariem wo Sompa Rhapsody so eti se wonya nware ya brabetie bi se wo ware ya brabetie bi se wo ware ya ja ware ya brabetie bi se wo ye wadwene kura se wo nware ya me se brabetie bi na enne Sompa Rhapsody ya wariem nkomo ne ye ba betie se obi edi adanse se awaregyaye no adoso dodo obi edi adanse se awaregyaye no left and right baby awaregyaye. Recently, Ghana Statistical Service had a report to be babontain. Nipa omeja wari wa Ghana ye more than 500,000. Womo ma separate nso ye more than 400,000. Etina ubusa hu say na sa Christopher nso na don so wa Ghana ha de na so mo de na do so pa o. Enti ene ye busa se eba ne se ne te ne se ye no ne se na amene. Eti anopa ye brankrofo ye dede no ye ba be hihye waware ama wo. Enti Sompa Rhapsody nkrofo ye dede no ye be hihye waware ama wo no pai. Eti so wani gye nkomo ho wo be se wo die nti aware egu abetie me anopa yi. Wo be se wo die nti aware ntimi nyina abetie me anopa yi. Ana wo nso aware wo mpese waware ni begu abetie me. Ana wo die na gu awie no wo nso betie me. Ana wo nso afa na wo boaboa ho akwa aware no wo nso betie me. Ese bia wo mpese daachi bi waware ni begu. Na me hu yanka ne menu me ho de ya o se de OJ ka no me hu yanka ene menu me ho ya papa eti huntimi wo mpese wo besua nyansa wa abrabom se de OJ ka na de besua nyansa me nware nyo me so me nware nwie no wa be kase me hu yanka na wo bebusa wo se na ye de pa na sa brante we na me ware no e bande se na sa baba we na e de ne ba me tima me ware sa baba wa we e de ne ba me tima sa brante we na me fani e de ne ba me tima me chusu se bio be ma basabasa we e ma me ma so mo papa oba basabasa we ma o mo se me ma e ma me no this is shanan so se wo chusu obi a enye wo kwa na wo chusu afa you are choosing the father or the mother of your children. Wo kire wo mama me na wo kire wo ma o ma papa eti we nya de edidi agro eti brabesua nyansa wa ha na wo ma fam wo twam akwansa ba na ma wo so ba bia wuduru a wo hu kwa wo de wona mo besisi ye eti ne Sompa Rhapsody edi enti na divorce awaregya ya do so sa eno ne asem wo da paso no pay brabetie bio na timi aboa wa no pay. Minha baby family to come be my chat to say untie me futu semi rasani mamba wa untie me untie akwana bien abraye ni anga sound family akama famunya sapa akaba family mwanje eche kwame nano nyame kwame eche kwame nano nyame kwame yankonka enelo timesantia anga sound family kaminya biemu miumba Misaya koda biemwa enti energy medie no aye Sompa Rhapsody many Bishop Dr. De Asare Morris Abundant Life Family Church International and eba bechichi nkomo Bishop Dr. De Asare Morris ewa ha Bebre friend Papa Morris. Ebi so friend the Bishop. Ebi si Dr. Dasare. Ni nyina ye.
Entieneme Bishop Dr. Dare Asare Morris Waha, Abundant Life Family Church International. Nyame adumo enche no wenye 60 years. Na watro 6 books. Watro nwoma mako nsia. Ebi ono an experience awanya. Se ene wo ba betie bishop awo 60 years life experience na wo ba betie no. Adisua wanya mistakes awaye ne ewo hunu. Etu ya brante na se wo ya baba wa mesi ha na se wo de wo fidie ne to. Wo pa kire sai. Ese wo ba social media sisi ya. Na wo betie Bishop Dr. Dare Asare Morris. Every say adia wo this 60 years enya no ene wo de baba ma wo kwa enam sompanti. Adia wo de emfie aduosia. Obi wo kura 60 years na bi kura no wanu ho. Eri so obi nya 30 years wo wu. Obi nya 20 years wo wu. Obi nya 40 years wo wu. Eti nyame na dom wo nya 60 years wa tro nwoma nsia. Enti nyame adom ebrepam no nwoma no obeda na di. Ebre wo celebrating the 60th anniversary no. Na no so eduru ho aye bedi ho nkomo kama. Na ene die enam se wo ye obi a na ne gi aware ho nkomo. Na wanya aware mu adesua no. Ene Bishop Dr. Dare Asare Morris Abundant Life Family Church International oba Sompa Rhapsody so. Awoni Akosua Aboagye me ne be kwanakra na wa ha. Ne abedi aware mu nkomo. Eti waware ne wani gi ho no. Wumpesa aware ni begu. Waware ma aware ne gupen. Ena wonso afa na wo bobo ho akwa aware mu a ena dwumadie eye wodia. Meka wo se dwumadie Joe's Bread and Pastries for ena Pepsodent Cavity Fighter ena asoma sene. Enti Just Hot Kinky dokono papa bi. Eye 3 Ghana cedis pe. Eye wholesale dokono ye package na hodo. Yetimi package de cassava fish ni ka ho na wo de ko an. Eye Joe's Bread and Pastry for na di Just Hot Kinky aba. Ye fe ni wholesale dokono doko ye tu ni wholesale. Enti se bia wo ye kinky party ba bia betu dokono na free no eye Just Hot Kinky. Wo ye yie na wo pe dokono de serve wo ho a eye Just Hot Kinky. Se wo ye party wo be ware na wo pe dokono de serve wo ho a eye Just Hot Kinky. Ena ne dokono no so eye yellow corn no ena odi aye a vitamin A wo mu no eye hygienic ankasa clean hygienic preparation no 80 funerals event bulk purchase eye dokono ye tu ni wholesale ene ye fa ne Just Hot Kinky. We a business idea be nyame de man no. They say omo ton dokro na hono omo kotu dokro ni free o. Ene obi an ha no koto dokro ni free no 3 cities. No de be sia bonte no oje ne o ton 5 cities, 6 cities, 7 cities. Eye Just Hot Kinky. Etinya omo ton dokro nko a. Yenso so ye pe kinky party no. Na no me ye kinky party ma madwuma ye phone am say me order dokro be 60 e no omo de buy. Ne koyie papa no omo de cassava fish e de kan ho. Ene omo de green pepper no e kan ho no omo de shiton so kan ho. Enya sam keto se do si penny bia ebi ye 20 Ghana cedis 30 Ghana cedis ebi ye de sadi kan de wo penny bia eye Just Hot Kinky. Enti fe wo mu se sia etinya fe na wo be order dokono free baby no mo disappoint o me catch wo mu se wo mo fa dokono no emre me 12 dokono do ha 10 am me catch wo mu se wo mo fa dokono no emre me 12 pm the board 10 am no mo de dokono na ba 2 hours before time no mo de dokro naba eye hot ne dokro timi si 3 days na still a eshe chest na odigu mu no eye hot enti fra wo mu sesi na Just Hot Kinky eye 0256068832 eye 0256068832 and na Pepsodent Cavity Fighter wo mo boy ne de Sompa Rhapsody ebrewo Pepsodent se bin kanche wo say bomodin sa wo sinegu wonu mu no be ye ne yie wo chichu wo si ya fa Pepsodent Cavity Fighter chichu Ghana Dental Association Wamajiatum more than 25 years and ye the Pepsodent Cavity Fighter toothpaste ye de chichi ye sen ye Unilever for other romanti enti se wo pe cavity ni bia 175 big family pack na wo ho 120 gram eja akwade no so wo ho 65 gram 12 gram no ni nyina wo tu kwan wo ko ba bia ye Pepsodent Cavity Fighter eno no eti shan so se won ne be ko nakra na Pepsodent every small matters etu betimi afre 0800 2030 0800 2030 Pepsodent Cavity Fighter and na Just Bread and Pastry Just Hot Kinky and na so masene amede Sompa Rhapsody everyone opay eti for brena so se me bedin community me ko studio bi na makoma Bishop Akwaba opani memo Akwaba o
Yeah, na. Bishop Mafio Pao. Hey. Me who watch it. Papa. If it that them, me friend if it that die. And na me knew you bed din komo fa how to now what strong woman be how to maintain your marriage. A kwa befa so asiesie wa ware ye di ho nkomo na it was a fantastic show. Edano yeah, the call TV3 program. Yes, kwa baby. Thank you. Okay. Enkoma ye ba bedie ne ye awarija ya adoso. Na ansa na meba ene topic ne so no. Minim se nyame ya adomo a enche no wanya 60 years. Na watro enwoma nso ensia a sa da no obaba beda na di. Na ka ho asem kakra kire me fa wo 60th birthday any 6 books no that be bedi hunkomo but before I be dissect and topic no for divorce our ya do so bebrebe no ka ho asem how do you feel say nyame aye wadom na 60 years ababeto Akosua me dase na yemu no wa chiri okay na yenim say nyamae okay nanso yani boy yes dweno na waduru ho yeduru ho onya 60 enya 60 na say na aye onwanwa say na onim say wa chiri na nim say wa nyame nim say nyanto onim say wonya nyansi onim say wa ya branche sa antia da bia me so me dimirika sa me koba sa o koba sa etu nim say oh 64 no de eh wo mo wo ya ba woni ba ho so no a day nipa to me preach be 3-4 times uye juma say me preach ba ko pa no ma no abre ahode ne kwa ahode ne kwa from as first now run na wutu kwan na wukọ na wukoba gidi ze bu the whole year kra me ntu kwan ya nkaba na ma koba ye 4-5 wa ase minim se da na e de na wo ba me show so ofi da da mu no sa bre na wo bo ho akwa America na wo kwa no aha e na wo ba me de wo ba ye TV3 ye abrabo podwumedie so saa so no wo ye na se akosia na wo twenye mu meze ko etina ni adaje kra batene ahode no eyi amwaka oje nwumo se ahode ni hot ya frame kra me se mabere obre se bra asori we invite as first now you are all over the place don't me no beba be dis asem no ho nkomofa enyini ena so obi ye babunu na ne owo ne 20s obi ye babunu no owo ne early 30s a said the weekend sabre na ye wo se wunya nru ho bat ye hu ya no 60 years no edru ho ene na baba beto no enti da chi be she na di hu nkomo some of the lessons are wonya na 6 books na watch 6 books edi enti na ma watch 6 books on my 50th birthday no na I was praying okay most of the time no I na my birthday do am the year empire as a who them now bompire okay me you be am celebrate me is say be wonya obi odi birthday na hotel no wo de odi birthday wo shedem edu wa wo da wo shedem wonya obi apie okay na woni nyame di nkita ho na kwasi adam akọ asori akọ der radias okay pa bom no and already started so na me kasa okay most of the things fam me amakasa mabrabo wan kasa wabrabo and no me be amafam that why don't you put it as a book to be adana won tronto ho na emma echirima emma omome. So I promised myself say at my 60th birthday I'll make sure at least anyekra 6 books. Wow. I'll be able to bring it out. Wow. Anyamiadum kakra as I said the metumaka say mawie we intend to press our mobile start at party I will 60th birthday na wadane nyina edi bobo books na title ni bi cheme just the title just near the kind no let go offense and let God. Let go offense and let go. Obia ye wade amana ye wo ya no jemu na manya me kwan. When yemwa God will be far away from me so train that che baba be this book. And then me will divorce so but when me mo abobo so and a second book no second title no yeah. Before I say I do. Ansa na wo beka se me ni obi be ware no de nimdi a wo hia. That's right. And no so Facebook because before you say let go of offense and let God are powerful because obi a wuti me bia bedi adanse say wa fa bibi mu a eya obi betimi akacho so obi etia na nanso obi betimi akasa ampa enema bi akwatia no obi okọ no ane maame ono ane papa ono ane kro no ane yere how to let go no that me do beba me and a second book no before you say I do nipa bebre no
You run what you as a nifra. Obi can say marriage is love is blind, but marriage is the eye opener. I love that. Also say marriage is blind. Love is blind, but marriage is the eye opener. To open your eyes. It will open your eyes. It before you say I do. A very powerful book, especially for the young people. And the third one was a title here. A good leader. A good leader, because we a leader, we a penny our dad safwano, and now you'll be so ministry all over the world. It's how to be a good leader. You can't good leader one wine. Okay, that's the third one, and a fourth one. No title here. Releasing the treasures of heaven. Releasing the treasures of heaven. Nese osuro a japadie. Uje mudiama. And no efesika someone. Yeah, we release it. Okay. Woman and your man. The Bible say or the or sorrow ni humu shire nyina echira okay, you have to release it. Ese woman etimi free slow ebeya wo chefa eti kwa be fa so a reality. Okay, niam bi esese wo ye ene se be fa sika ho pa and as a kingdom finance be a finances. Okay, that's the fourth one. And the toso num no and the toso enumo I say let go and the stream of sources. The stream of wow. Yeah, the stream of sources. The stream of success. Yeah. And a final one no. The final one no. Hey. The final one here. 6 books. 6 books. Wow. Let go of offense. Let go. Before you say I do. A very powerful book. Good leader. I do. Good leader. What can want some and releasing the treasures of heaven. Yes, and also what can want some and what can success and so success so want some. Yes. I go so I dey back here no sisi na me refuse. Ese omu kan bi ti me say that chi me say that wa bana enyini no omu kyerem say niam bi wo ha wo nyini a well, book of me, I'm not sure. I feel believers authority. Believers authority. Let's say, GD for to me. Ah, kuta womo. Nyamiama to me. Okay. Awarimu to me. Sikapsemu to me. But it's a woman. Now who can be exercise sa authority no. Yeah. That is books ni na. You better know one by one. Let go offenses. Okay. The stream of sources. Releasing the treasures of heaven. Believers authority. A good leader. And before I say I do. Powerful. Bishop, that chain I make a better that 6 no, but another me do buy. Ye be dia wari mu nkomo. Sompa Rhapsody jumedia ye dia ba radio so anopa 8 a.m. to 10 a.m. Wow. De boa nipa setrem yedi. E se hu se nipa bebre no Bible se nimdia me man nti o mo yira. Ye won chechede wa brabom bebre. Efise ye ni nimdie wom. Obi ware oni aware mu nimdie. Obi sikaba ne nsema oni sika mu nimdie. Obi oni atenka mu nimdie. Obi nim hunhum mu nimdie. Obi nim adwene mu nimdie. Obi wo kra ni nipa ho nkita hodie. Relationship oni mu obi wo say nipa kra no oni hu nimdie. Obi wa abrabo na nkasa oni abrabo hu nimdie. Eti no no se ahosiesie kra obi nim. Eti no so ne musa enti edi dwumade ba se no ye be ma hu nimdie. Na it's a practical wisdom. Na odi abobra said the bay beboa mo timi ahyehyɛ wabrabo na ne no ye ba bedi nkomo Bishop wogitum say awaregyaye adoso said the Ghana Statistical Service wo research wo de babo nten kan no Akosua aya na mereho ema saade no papa say awaregyaye me ne aya na statistics for eka no Akosua ebro sa o yeah because you be on the report and you be on the report omo de agu in silence e do so chain ne aba public wow and yeah omo de agu a as obi akura nim so na mo no kra na wade agu eno a won ka ho asem no e do so bebre ese wo mpo a ye nim so magya aware ana omo ti aware mu nso aware na agu enso do so chain ne ada bontin wo mu a omo aware omo ti aware mu omo ti aware mu omo ti fie ba akumu aware no agu nso aware na agu eso so omo nam ho omo ti ho bi so aware eso so aware na agu nso aware na agu wow omo do so chen omo a omo eti aware ase no wow enti Bishop mami musawo edientina awaregyaye adoso unhwehwe mu kakra waye no edie na de saade na ba because menyi ni say be ma bi kwakọ ware wo ba bi a na dwempo ne say aware ne begu
ana obaby koware be ma bia ebia ne botaye ene se anaso wa adwiri bi se aware ne begu but enya ba enti wonhwehwe mu kakra waye na nipa woni o madi nkomo omo secular world omo ye Christopher unim omo ye Christopher omo nye Christopher woni omo nyina di nkita ho wo share leaders wo share sofo wo share omo nye sofo wo share nkremofo wo share traditionalists wo share all kinds of people anyame amausa nyansa no and wonyame amausa opportunity wo meet all categories wo share as I say nkremofo wo share Christopher wo share leaders wo share kwakwa share afafo wo share omo wadi wo share nipa bebre edin na wo susu se yennim ntia ama wari jaye edoso sa me da se Akosua na me chia wetie fo so na me ma adwuma panso ye da se you see Akosua on say ahaya mo we Sompa eye institution me boa yes eye adwuma eye institution na adwuma no aya na institution bia no e woni rules and regulations ampa institution bia wo ekwan a ye fa so a ye wuram ene ekwan ye fa so a ye pie it is a woo to me obi to me sorry emma sisi asa Akosua ma wie university inti fame na say maba me be ye adwuma wo Sompa FM obi to me yes there is a procedure bibi was so for answer can be wo ha sesa ofam and even obi to me ka say makọ journalism school awie nti no me be ye presenter debi this year tetew ya de wo fa niam bi mu nti no aware a institution that is the first thing I say obiati ase marriage is an institution I to say adwuma si ho adwuma institution onyankopon na ade say institution no our establish say institution no onyame ana our establish say institution no na institution it must be governed by rules and regulations necessary aware na ye fe ne say aware adwuma no ewo enhyehyeye ewo mrada ho ayesese ye de toto asa wa onye ne saa entimi nyina dabi nti untumi nsore akekese mekwaware adie biara wonni mu ntiase no saa de no untumi enye ne yie adie bia wonni mu ntiase no untumi nya ne yie because adie no ntiase eti bishop obegina tum say ye nipa mante ne maba ho ne ye ni abere bia ko bebre na ye ntia ware na se no aware no na ye fe ba ye ntiase aware no ye fe but ye ntiase ena owi ye do ye ho ni siana na makoma ebo pedi but ye ntiase enti wugidi sade ba ko ama aware gya aban se ye di hu ekowuru aware mu ne ye ntia aware na se lack of understanding. We don't know what is marriage. You see, I always tell people say marriage is not sex. Aware enye mpamu agudie akatima kapen agudie and sex is not marriage. Ena mpaso agudie so nya aware ana aware nso enye awo aware enye awo sebia me ko aware because me pesa me wo enu so nya noa so you need to as what aware ase it will be so we people say ne aware ye den ana me di kaka na Akosua aware ye institution adwuma Nyankopon ahyehye anyame ahyehye aware ye adwuma pa me Facebook no me how to maintain your marriage me kan ho me say aware ye adwuma kese adwuma o kan Ecclesiastes chapter 9 Bible say adwuma odi ama yen e wo yasase so a ese say ye okay so adwuma it is a work ese say adwuma bia so ese onya hu nimde onya hu akwankyere okay na wahu na waye adwuma nyame di ama nipa wasase so na emmomu no se adwuma no wanya mu ntiase ne mu nimde ne mu nyansa wontimi nya ne yie eti die nti awade gya ye bebre ba ne se bebre na awade ne enima de koro ena awade no so ye ntiase ena medwin se mehia wo bi nti me penasem nti ye nkwaware ena awade ne eye me fe eti bu nya me ma me ware ne to so mienu bebre ware ekwa awade mu ewo senti bi bebre kwa awari awagiri bi a ode kwa awari yim owo senti bi ono awo na dwene bi anya nyame adwene dabi owo senti bi nti na ode kwa awari ebiti sese ebiti se me ware abrantie ya metumi akwa abrochire me ware abrantie ya sika wo fie enti no me abusua me firi ohia no to betwa ya obehwe me
me ware abrante ya omu wodin busua no wodin it is me and say din na mefa nti me din no besesa me ware there will be a change of status. Yeah, me say me ba be Mr. And I'm Mrs. Yeah, it is sentibi bibinti, which is a wrong impression. And no nti na leading nipa into our remu. It will baby be so kase bia me dem pese me worry me po baby obe satisfy me wompem. That is it. It will no de nti okọ no. Na jiri nya ne say oba ne be satisfy no. Obi so se bia obe si ne niema. Obi so po obi obedi na chi akonipam. Oh yes. Opinipa until of 4 bar about to say muhuna no dimachi konipam. Osiem hwe who baby odi na chi a. Hwe ja leading no ho fe pa. Until no de ne say wo de wo kọ as a trophy wife. That is it. Trophy odi opie no obi ahu animonyam. That is it. Nti obia wo senti a adwene woni ti mo de ware na eno na emmoa ohu ebi obu ha ope oba tenten obi pe be ma tenten obi pe oba anim wo bi achi wo bi ohu obia wo ne nti senti na ode kwa ware no eno na sa wo Bible say oba ma be free ni nane na gya ho de ne ho akobo ne yere ho no ma ye ho namba. That is the first thing. So nyankopon the first principle is unity. Okay. And before you can unite with somebody, no, there should be an understanding of each other. As I said, and son na motumenya kroye, motumya kroye. Na papa sema hu kenya de ama na ye hu no ese obi a wa adwene wo ne tim ode kware. Eti imagine say oba me adwene wo mitim ma me pese me de kware be ma we ni say so obehwe me. Obesheme na wama miska de me hia bia wo de be ma me na be ma no so adwene so wo ne tim no say me so nyese bia me ba be fa wa ba be hyew me so me de ne say wo ne me be da na wo be si me ne mama me nti e betimi aba say me adwene wo mitim ma me de be ware nya bi na wo wutirim dabi obi ade enko. So that is where the conflict starts. E ho no na say aprepre no efriase nesa ware no ko munya nka mom so agudada Inti am kajo se nipa bebre wo ho wa ware mu ete ho nso ware na gudada eso mo nam ho ring reches wo mo kwa begin on best start ware na gudada Risa what you say every mo munya ware o mo best start but afi kwa mo koye ye koye people no aware na gudada adentina kasa. The reason I'm saying say Akosua adwene wo utrimu oba ni trimu ni adwene wo be adwene nya oh my god e we cham de o ka ma me bia na osu oja na yere a oba ye e na me say na de na osu oja wo yere onu no de nti ofa oba no se no opobo be boa no opobo be boa no nti oga no hu no na ga ne ye adwuma eto hu se ga ne ye adwuma no hu se bosome so a ne salary ye 5,000 no na onu so ne salary eye 4,000 no ohun se oyoba o me ma ne pressure oyoba o me stress na de oyoba o me kase me hia we eti na onu hu no ohun ti onu no to him no oba no adwuma na oye ne ye bosome so onya 5,000 enti oware oba bi otesa anya fe no oba ya konhoma bo asam anya fe no onwa adwuma ne woni timu nti ohu ga na no ga ne salary na attract no so wonware no because ompe oba ma ne pressure ompe oba abesese na de ana oba no so ko ware no ono so na dwene mu no me pebe mo oba hwe eti bishop edi ani o enti ka mo mu nya nware ye no adwene wo wetimi adwene wo aware na gudada eti oba e wo so woja aware ni nyina ne sese girl no enyi ska no like enema miska no won so busan se na ene odu sika ye do no na da me ka to so me di misika behwe fie eti aware no amfa you see entiase na ni ho because Bible say oyire no ana okunu no oye wo seso boafo o beboa no ya enti wo beboa me dia ade na esa wode esie wudu sika sie na wo beje me de ana wo bebe ma no so ade na wo so wo hwe oba no sika and that is say odo ni ho dabi obi a wadwene woni adwene na wo ka ho asam no na meka no
40 foundation. I have been a marriage counselor for over 15 years to 20 years. Na tie nkrofo bebre. Na utie nkrofo a utumi hu se adwene no ekita nipa no omde kwa aware no. Sa adwene no ana ye wrong. Obi tumi etuya se ohwe se oba yo scanty no ma menye fa ne fa aware kwan so. Ode ne fa aware kwan so na o ya na so oba de wuhia no wuska wo da no a wo gisika ne wia no wagya no. Si hwe obi so adwene kita no. Iti no nipa adwene omde kwa aware no eye bebre na adwene no na enye eno nti na ama aware ntumi nyina no etiti edi kan yem nim aware na ye ntiase ye ne hu nim de ena number 2 no adwene so wo ye tirim aye de kɔ no eno so nye ne to so miensa. Okay, aware eye ade a efiri nyankopɔn nkyɛn. Okay, ne nyame ani ku hu enam aware so na nyame ede tumi ema ede abode tumi ema aware say ye be ware ne ye be to na abode so ana aware ye baabi a onyame de enkabomu, because we make say the first thing is unity. Enkabomu na baabi enkabomu wo no ehɔ na ɔdɔ ehɔ na ntiase wo ehɔ no nyankopɔn sote yeah baabi ampapam wo no nyame ni ho enti no because eye onyame ade a nani ku hu nti bonsam so fight marriage. Enti enemy no so fight because eye ade nyame na de bae ena nyame so wotamfo le tamfo ne bonsam etu ono so fight ekwan be no ofa so se nyame etiri mu pono ekwan be no ofa so fight the unity of the marriage the okwan ofa so fight and say abri biara nipa mienu be ye o madwen se o mo ware no na wa bawura adwene ni mu adwene so nye dada Bishop very yes no one no eti adwene nye dada ti obowura mu abefa na fa enti ehɔ no ana de empapamu eba eti nipa mienu ti dem so mo nkasa onipa mienu ti dem so mo nna nipa mienu ti dem esusu wo mo bo mo ho timoden. That is it. Nti ase two enemies atamfo mienu na obusa ho se nipa mienu na mo se mo do mo ho eba ne say. That is it. Iti no eno say no mam me in some way I call it the 3 pillars. Emma warrior engina. My God. The Emma 3 warrior. Pillars. Yeah. Lack of understanding. Aware ne yentiase, aware ne ye fe. Nti no anse ye kokeke. Wow. Powerful. And adwene nso ewu yetim ye de kware no. Etosum ye no. Enam say ye nyankopon na de ba ye nti no. Bonsam so ani ku hu so obesai no. Of fight marriage. It doesn't matter how anointed you are. Enfa wo no ngosra. Enfa wo mpaibo a obebo. Ene wa kom kire. Any prayer camp abokapoda. Na so wabo anu wabo bishop. Say wabo wa wari mu anu wabo. Sofo bi frame enra. O say papa me mako retreat na behwe ema abegu ha bompa ye for aware ana me say won anene mistake aye asofo bebre nso yaye instead say yebe tu nipa ne fo no ya say bompa ye hwe aware ye mpa bo enim de Akosua esuban Pacho Bishop Saka hobi na afia me hia de Bishop Saka Bishop sa repeat obi say pause replay o say aware enye mpaibo de yesuban esu ene ban o pacho say o kasa o say nye mpaibo na yesuban na o pacho say se wo be bom pa ya chem kom ko siden obe use all anointing oil akwankyere biara na se wonni subanya aware no ugure mu abepie be ma ne do se den na wonni subanya obejao oba ne do se den na wonni subanya obejao enti we use anointing oil afafa wukunu ne oyiri tiri ho ene ne nase ene ade ne nyine wie akoya akomkye akọ retreat no akọ achia mountain 40 days 40 nights no na wie na usubanye unim kasa umuade unim se de esihwe nipa utiti nipa uye ntokopefo ni ade a we selfish we person nkumunya uye greedy
adufuru pe wo gina wo nko ho a wakwam kire ne wo mpa ebo ni nyina enye adwuma uwuramu me say aware emu otro Akosua aware mu otro nti se wanhwe nie na wo ye na uwuramu aho ube pie ebe yiw se fidie It's very important say ye behwe me book ni mu no me kan sembi ewo mu how before I say I do no me kan wom say sa obe ware obi a hwe senkrofo no obi a omu ade obi a ye selfish oye pesame nkuminya obi a onye boafo ye nware no onye boafo ye nware no tase ono de abribia oprema ne ho odwene ono nko an ho. One of the things I can once say marry a family oriented person. Obi odwene busua ho. Obi odwene ono nko an ho. Oye so selfish. That's right. Oye pesame nkuminya say ono e be satisfy obi ankɔhye. Onfo obi a ho. Eti eni se nipa no koso pain kra onte onitema ni ode be hwe ne ma no ode be tatade ahye. And what the bema side check. So nipa no yen ware no. Enti no before you say you do na na be kwa aware mu no, hwe se aware na wo komu no. Nipa ni mienu no. You see, samunye obi a moye compatible a. Mo bre. Okay, compatibility now pa say. As I said madwene ekọ benkru mu. Na nipa mienu adwe betimi akọ benkru. E betimi akọ. Okay, de mi gidi na no na wo su gidi. Okay. Enti no. Eni me sombo ma me na no bi na sombo ma. E hye Akosua mpesa me ware wo. As I say me bisa me ho. Say. Ehifa na Akosua de me beko. Okay. As I say Akosua so to me bisa say ehifa na Morris de me beko. Enti Akosua wo daachi etisen. Ye. Me so me daachi ni. Ye fa momu hwese daachi no. Ebe boye mienu a. Say yentumi amfa niam bi anto antoto ho na ya nhwe se we be ya me boafo bible say oye boafo ya enti no ese se me hwe na me hu se ade onipa na me ware no obeboa me onye pese me nkuminya onyene wono nko ane ho ohu wanye saa no a enya ade a wo betumi aye obetumi aware ukọ aware no mu a wo besan ya pie aware ye nsem pi eho tro because we worry nipa ni suban eho no na ye medan we worry a e nipa ni suban na wo worry enye nipa dua no enti ayo me ka kire obi ka se na me don me se dia odon to nchen che ni suban ansa because obi a oni suban no wuntumi no me bacho bacho repeat wo mama obi a oni suban no wuntumi no obi a oni suban no untimi nware untimi no adenti na obi a oni suban untimi no because sa wo kodo no a ni suban no enti no ebeduru baabi no odo no ebewu odo is a living thing etiase enti enyini there is a life in love okay enti odo is say enyini okay enti no there are certain things and you may be wo ho a enecha odo no emani nyini yeah e fertilize odo no emani nyini enti say no mani nimu a odono entodu be it is odono kra wo de ba no say 100% ya nipa no suban betimi amana hye kra adu zero yes ye mu bebre we am ye kwa aware mu ewo me hu say na me nka de twi no brofo no say charisma asa me hye nipa no said he was sitting in a bobia na che ene edin bi owo na ho afa ne nantie the charisma eno na me de wura wa say so this they say the bishop si preach they say the lady ni si tonyum obom they say obompa yo obompa ye but enye no nipa ne bompa ne nche so wo suban that is it nipa ne timi yakom che ne nche so wo suban bompa ye magra da adwa enso ne suban Emma wonya ni je wa ware ni mu Akosua Africa sa na osre Bishop say ni bani betimi abompa ya magrada eja agrada edwa That's what I tell you ni sune ni ban obi na no kasa kire wa kan
obefia no aduane ma woni onyi chop money te say omwa wo fie asiesie mu efie ye basa eno anso ote ho ni subanye but we say bishop ye hia wo bia boy bia me hia me dono you see we are moved by the charisma but any love my the difference between a charisma and a love no na you because me cry the charisma I can say last call dono charisma no eye onipa na ho keka bibi mu I said bia make us radio so be say anti Akosua me kasa ya me do thank you said o sika ni super but eno nya me suban Debbie and I said the bishop bishop Bena Akosua de na betina ho yi onim kasa wo papa nim nyansa wo eno ya charisma but eno suban boy wo ye adwumo say o sika ka o siesie no ho lady no ho fe oni timi. That's right. No, shall we have the hips? Now when I'm them two. Now when the choke. Now when the no for. Hey, what you again? What you got? And we are charisma. But in you subai. But yeah, you share charisma no. We are share charisma no. My charisma no attracting. Hey, fair. Or you 10 grams 6 packs. Men kase charisma ye. Charisma ye. But charisma attracts. Show be ni pano. But ye nyina no so ngare no. Debbie. It is a charisma no twe be nipa ni wia afi na be ni suban oh eti hu nipa na ne ho ye wakono ne ho ye wofe se de osi ye nadwuma eye yi but e twe be ni wia afi na benya adade ahwe ni suban na boss na hwe ni suban to boss hwe ni suban now remind me of the female eagle sana female eagle tie that's right se female eagle edru time ma wo on hit no pese o metia obesi fomu a obegyina ba bia mema no wo but onye se udi na chia no ma ne nada de o ye ne se otu na be ma ne hu se because they know omo ye mo anto omo nim se obey waso ope obi ne nada but o ma wo ne na ato otu a be ma na ope so ne nada no odi na chi that's right obefa edua wo fom na wakosoro na wa jem esese Bema na esodua no e wo wiem no de bre no that's right. Owi a first enso hwe no no wo mie or test the character that's right no abefa dua e wase ne kakra na no nso so watu eko ene obekọ super more than the first one no na no nso agem say e tofom a bema na ye disqualify na afi wabafom no abefa I say log na no nso waso higher pa na no nso owi a wagem e se bema ne be so no wo wiem no de na papa nim de nti oyesa no se daachi bi se wo a ne manketo no one be man ne be kire nkwara no kom be fa so atimi a fly enti se oyi wo mo a na se ba ko betofo ma be man ne betimi abeche no e de na bo nti odidua ne so wo he you see aboa odidua ne so wo he ono oya aboa no e didua eso be man no opese one ne da ne hwemprensa ansa no so o mediane tofo mu a na kire ne se daachi obeku ne ma so oba na ye nipa o hia obi a no ne da ono female eagle no aboa kode oba no o so be ma hemprensa se be ya daachi then eyi no the eaglet no nest ni mo na bru a esese yeyi wo mo a wo mo metofo no wo de dua na wo nipa de wo so hia erade mu ayo no ma ye nyansa papa wo do so hia obi a won test no it esese ye sumi hwe esu ni ban no se ye yankoso anhwe ene de bia me ka kire mrante ni baba wa say don't be attracted by the charisma but be attracted by the character. Don't be attracted by the charisma, but be attracted by the character. But Bishop Bebre na so ka say nipa de wo ye de hu ni suban da gisa wona na kotena nti ho me be mo aba ho Bebre na ka say anti Akosua nipa wo mu de wo suban sie emema ne de wo suban sie emma ne de wo suban sie eti ni suban ne de hu da gisa wa wore na wie no ansa na ni nyina apie
na no memu yi ano ama me na me ka tie for say Sompa Rhapsody na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra just hot kinky na Pepsodent na so masena me de ma wano pay enti just hot kinky se me mu asonte say wo pe wholesale dokono no watu na wakwa akoton wo pe dokono na wo de serve wo wedding wo party ni wo bibia 025 60688832 025 60688832 na Pepsodent cavity fighter eno ene di twetwe yasin Unilever ene de abadwa so wase me mu asonte say wo sen menya wo sen abro bo mo de ansa wo beye wo sen yie Ghana Dental Association wo mo agiatum enti wo betimi enya 175 gram no big family pack no ho Pepsodent cavity fighter wo mo ene ka ho ama ye de Sompa Rhapsody ebro na Sompa Rhapsody dwumedie no ene Sompa ha wo pese wo ne ye bedidwa wo pese wo hu ye wodome Watermelon Street ye number no ye client service line 053 188 6216 your client service line o pese obe preach wa ha o pese obe bo advert wa ha o pese obe bo adwuma hu dawuro 053 188 6216 your client service line 053 188 6216 053 188 6216 na wa first number no na bibia etimi akoso eyie Bishop na saa suban no me pese me ko break ba ebi mu se wo se ma ye nhwe charisma no e ma me nhwe oba na ho ofe e ma me nhwe be ma no ne tenten gramo e ma me nhwe se de wo si twonyom ba bia kai kura e mesre oba bi tibi bom pa ma agrada enya no nesesa wo hwe be man wo siesie no hu he girl no ne voice ne de he ne hu ofe wo se nya no ne hwe eno ye be attractive na e attractive wa hwesuban no ena bi nso se mimusa wo se wo ne obi nkotena dan ba ko mu wontimi hu ne suban ete be dan na metimi hu be ma na mehia na bonten oba na mehia na wa bonten mehu ne suban na daachi and amfa wori gyaye ama mehu me so mekoba na wo ya no ama me ka wo se Sompa Rhapsody na wutie free Sompa 106.5 FM Accra. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Yes, sir, can you hope you move? Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. Afei na ube kojo. Akoto to ebro. Abecha ho sente. Ababa ye dokono akoton. Wobra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. O say price no. Ubetu na wo kwa na wakwa akoton. Eno ane se wonya wani ma na wo dia boss. Enti Sambre die introducing Joe's hot kenke. Ye de ebro papa ehu cha ene ye dia ye. Baby ye no nso. Eya ho ne die nko a. Highly clean environment. Ene no achi no obo ade nsa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem. Ema mo mre biem. Mo metum free en chen. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. Joe's Bakery. Dome ye wo commercial bank echi hono a. Sa wo pedudu atu. Na wo frɛ 02560688832. And you say dear Joe's hot kenka benti. And one say wo betu ya. Na wo dia kwa kosi wo kona ho. Na wo ton. Joe's hot kenke. Hot kenke. Ye dia bawo pona no. We eye hot. Hi, your
from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midi Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, sawati de wahoni nadida. Afi, enanye dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be some Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Na ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of a Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We enable to teach you Sompa First Service. Our Homayen, a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Sompa First Service in Chawo Home Hoda, a Yajuada Kusi, a Fiadanopa, Anopano Numkusi, Anopano Sia. Fawodani na Sheradins, na Erade Baye. Would I chairman any agent? Now, so make a media famous. Ya boy! Sompa. So, yeah, my inti. Come in as well, yes, me. Oh, Sompa FM. Aquada who dacha and any agent. Or penny twenty and any round. Mara was Sampa, Namike. Mintam Kessel and me was we. Memranti Bremument, and I mean, Rantan in my bow. I'll come Atie for me Sama Makwaba Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody Jumedi na wutie no ne many bishop there. Asare Morris and Echichin Komo. Dientia warija ye bebre adoso no. Wa me yehunu sa adwene ye di wura mu no. Adwene no enye. Wa me yehunu se bebre na ntia ware ase. And wa me yehunu se marriage is under attack because the devil is also after marriage. Na wasanso aka bibi se tore bia ye hia wo bia. Ye hia nisuo no nko a. Charisma no nko a. Ba ye nhye nipa ni suban. But aware ye suban the carry aware. Wo ware obi a ye ni suban no waware na nye nipadua na ejina ho no. Tiripa no obetimi abompa ya ma agrada mu apai. Obetimi ayesofo obegina wa anwosa ne sane na demons flee. But wo ye pesemin kumunya. Wo ye dufrupe. Wonim kasa omu ade otetew. Eti se wan hye suban no a wo bebre. Evise nipa ni suban ye ware enye nipadua no. Nipadua no de ejina ho kwa. Eye suban ne kari nipadua no. Eti Bishop Masan ababiem na me busase wo si enni kwanse ye hwa ni suo no ye hye charisma no na make say sofu bia okohia lady o se lady no he wotimi pompa ye akom kere wo ware ne sofu no kura wawu atede e ga na wo pompa ye ni si tete no say ne mpa ebo no de e gina baabi ba ni subai pa onu aduane ma no wone ne na o tete no obono oba so obubema eso no obompa ye pa etu am yehu say see a separate between the charisma and the character see yehu say nipa no suban na okoware elemetie fosi mi musa wo say obi amakohia no asore dem obi amakohia no wodwom obi amakohia no bank obi amehia no social media obi amehia no abusuafie obi amehia no mempotem modie medan ene mehu ni suban Bishop Morris medase enu so nti na ware ye ntutu mirikankom. Oh, Abundant Life Family Church. Mo Bishop na ekasado. Bishop Bacho kan woni wo say? Me say enunti ana ware ye ntutu mirikankom. Enunti na ware ye ntutu mirikankom. Yemprenkum. Yemprenkum. Na se nipa no mihia na mepe no. Enunti mo say
church bi wo ho no mo a obo say o my say you have to go to for counseling for 6 months. Yeah, it is 1 year. It is 1 year. Say then there it is a system to know each other. Mudi be humo. Omo wa adwene bi se wontimi hu ni pasuban kopem se wona ne betena no e de na obetimi aka fa hu. Onye na adwene so opeso hu suban ne. Onye na adwene because opeso hu a obehu. Opeso hu abehu. Opese wo hu abehu. Yesi ebi mu timi de wo mu suban sie. Suban etese nyinsen. Oye dan a cha ebepie. Na se wonya abotre ebepie. Ba ya ye ni abotre wutumi press the right button so a ebepie. Enti sheda press buttons. If you pay su any by ne ho a sheda e press bibi press buttons no na obehu. Omo ye omo adwuso omo mu nti no omo se omo hu no. They are too much busy on the charisma. Charisma and nisuo ni body no. Ana de no wan ye ntem obi beje afri unsem. Wan na beje. Na pesubana hwe. But on your force bia on hwe wa ye ntem a e bia na obi beje afri nsem. Enti opre ama ya hye kawa no. Opre ama ya ware no. Opre na wawo because o nyini. Ni na fofo nyina aware. Ba bishop se wonya abotera. Subanti se nyinsen ebre ebetimi amana pie ana obetimi obi be se wo be press batem no oba bi ka kire me Akosua woni me sheda be ma no opese wo ware me abufuo na me pese me hu se de na bufuo sitie oso wotene ne nsa bɔ me oso sheda. So you press the button wo betimi a press ma de no wo de asie kure be pie ba ko bi so impromptu no okosra na impromptu oya so wo fio so da bi obi kra mini ha metu kwan no ba na ayi be ma na se so no sheda ka se wo tu kwan but no wa ha because ha de it oba no ofia santan no opie ho so oba no nim so wo tu kwan santan no opie oba ha de was na nya na ka se wo tu kwan no se ya da bi na meboa na me pese me hwe se mini ho a e de ne koso na se na ni abri so opa bibia hu ba wo hu ye no na ho ye wa kono into no pentem. Into to press the right buttons. Now we bring the right information. You to me, you know. Oh, warrior, wadamfo. Obi anu na fa damfo. Unnim no. What did Jenny pain? What did who for pain? What is no? How many people pain? One the reaction. Because why wadamfo. What me send a bufuo? What me din komo? Tamasika woni botom ni tamasika. Tama ehia no wahu ni nyina. Sikaba ni botom hu de oyeye. Ehia no so hu de oyeye. Ena wo be ma no so ho kire wo no hu de oba na yeye. Ena sika so eba wo hu de oyeye. Into wadamfo is the best thing. Enra obi frɛ me. O say papa obi de asem bia o say oba bia one no oye na adamfo one na nante for years wan se ne pada na nsenya wo wa afi abrante da ba say obeware no onte ase afi say ada abrante na dwen be ne kita no because my ye namfo keke for so many years na ade na afi oba ada de oba ohun me no opese o ware me ada na wan kanchem na afi ada okita adwene bi ana me ka so kanchem oba ne say ono oba no na adwen sua na be ma na adwen da ho pa no hade op proof to afọ damfo no wanante ache wan kan ware say wan show sem bia say opel because no de shade ti afren wo say bekoyie eti mamme ware eti de wonim se wadamfo eti obetimi afọ obi adamfo atete no. Oh yes, the best person you have to get married is your friend. Abraham kachre ne na ko eni say kopeyire brem me but me mpe stranger. Yeah, me mpe wo ko komifie eno no kire obi a woni ne wo relationship won keta hodie you say relationship enye mpratwe o dabi relationship eya anonkofa okay eya yonkofa enye mpratwe say yancheche mpra ne dadeda enye no ya adamfo ye shade me show suban. That's right. Me yesere wubufu a wusiye umodimbo me show odwumaden the way I would deal with enkoda se me ne wo a se na betete me enkoda se na behwe me enkoda se na be behave what more days I will say chi den se won say chi nya den se wo ye kwadwefo se won ye kwadwefo because eno ne begu aware no se wo ye pese me nkum nya me ka che wo se me yare wo ye madam fo de ba me ka che wo se me yare no the way wo si ye. That's right. Eno nsane ye man nya na me di hwesuban no
Nti no oni omo kasa gi se wo ware nansa no opentem tia nti no we friend ani we kwahye da friend ani e wo niam bi ho. Yes, one of the thing I can before I say I do say me say niam bi wa be intentional. Seda be intentional. Seda ehwehwe wo hwehwe wo behu say Bible say seek and ye shall find. That is it. Enti awore be bregu ni nyina no ye these are these petty mistakes. Yeah you bu ye ni gu so. I love him, I love her. Mesha obesesa men ye bi da oh me ware no obesesa me ware no obesesa ana obi kra e man kra de wo e wa kokoduro mesesa no e man de ya kokoduro kra che me ma no because bishop ya na me ma no kra de e ya mo hu bibi na hu se oba we wo mu ade a emfa ho ne ko de do no e me ma ne bitimi nya kokoduro ko by man de yetimi wa kokoduro ase me hu kra se wo ye cheat so mesesa no na oba ne timi nya wo hye mu se me mesesa no e ma de yakokoduro wo me ma ho de mi wotimi se be ma ni se chi eden wo yare kra wo mfa ne ho o se me o de be ma de obesesa nti obesesa nti o de ma minya ne ho abotre e betimi abaso obesesa ba obesesa 20 years time. It can happen. Ebu ha na ojina bibi so ebu ha empabo to Mrs. Senipa empabo to Mrs. Senipa but you see near many bi wo ho a try I say what to me before you say I do no na wo hu na I say wo hu say no ma and why you say wo betimi atena ho na wa fiase ye hu adwuma wo hu nsisanye on the path of change then you can go ahead but ade no unya nso hempo ba na apaska ozo so nya kokuduro say wo bekọ ho It's no Akosua eno se no ma wanyina na ma warija yi bebi to ogbowura mu pe no hu pe de hu aka no yeah no na nisu biri no afi no otwetwe sign because when hu ni sa anya se when hu ni sa wan hwe ohun ye na so wan hwe anase wo bu nanim tia obu nanim gu so enye hwe wo bu nanim gu so but you see the very thing na me ka chiro bi say eniama emra ye nware ye hu ya ye bu ye ni gu so no eno na de awarija ye bae ampa eniama ye hu ya ye bu ye ni gu so ya amfa ne say ye serious no enye hwe no eno na de awarija ye bae san ye man ketenkete no awudo hu ne say ye ketwa no that's right ene be ye kese ene de awarija ye bae enu ti no aware ma wani na ho papa se me ye young person na me tie wu me mpese da chime ware ma ware negu before I say I do e de afuto na wo de be ma me ni edikan wankasa hu bebre nim ni ho hunia wo yo how value you are suma wo sombo na hu babia wo kro so woni mu ho na woni babia wo kro you can pick anybody to go with you but woni mu ho na woni babia wo kro ebie wani ma hu the right person obetumi de wa aboa wa ma motumi akoduru babia na said discover yourself yes hu ni paban hu ni ma wo pe ene ne ma wo mpe de ehye wo bufuo ne enhye wo bufuo ba bia pese wo kɔ wa brabo mu wo mreye ene wa ho den wo ankasa ho ni ba bia wo kɔ nti se wo hu wi a den na me ne mehu se oh Akosua so ma hwɛ no mehu se ne Akosua tie nti Akosua betumi aboa me ama ba bia me kɔ no metumi akoduru ba me ameni me ho menim ba bia me kɔ menim dia me pempo ere makofo bia be ka me ho obi asori wakogina kwan ho o te se ka atwa mu anu wehura tenem se eko kasoa se eko katamanto se eko teshinu nwa wehura tenem eti afi ekodu destination wi a ehọ na afi wa no dem say boy obi magimi o mayera wo eti hu wa ho oden o mra ye ne wa ho oden ne obetumi aye ne wontumi ye ne hu onipa no because Bible say ye ware a or ye boafo obeboa ye inti no ba bia wo ye mre no
ese so nipa no oye din wo ho okay ne won to me ye no ese so nipa no to me ye nti ma wani na ho misraw abrante ababawa wani na ho ani da ho aye nti bibia beba yakwamu bia na yafa bibia beba you see ma o sa wo pa ware a menhwe eto ani nufu menhwe 6 packs menhwe sani onipa na ato na tade ayone atade na eni te yire no enhwe no because eno no enfa ngoduru ba bia hwehwe onipa ni suban fada damfo fani ni aba damfo fani ko ofie me say oni be manam oni oba nam boso me miensa boso me nsia no ntumi introduce you won kire ne namfo uni nuanom ne maame ne papa to hofo because omo nanim no omo so na wo ben wo mo be mo hu nipa na wo pesa wo ne nante ni suban pa ni edi ho hwese ne a otriti ema hwese ne otriti ni nuanom ma hwese ne otriti ni papa hwese ne otriti ni nuanom mema it will tell you sani obetimi sani obetriti you hwese de o si treating crofo mo ben no obi kan say be obabi shia be ma bia na opeso ne ware na amaso ibuso ba ne sa de no wanware no eno se be ma no ne maame ne papa ne nuanom no obo matrimoden wen hu obusa won se na de na o ma miska ma miska na me na nuanom so besre wa wo se ni bia de nti na wo yesa it was what no say ebe kakra me so me ba be yabusuani thank you it be ma we mean to me because I need there but also me and girlfriend to me mama bi that is it but ne ma me ne papa ne nuanom nyina wo bo matrimoden we chese da achi bi no ware me a me so me ba be family woni one ne ma ekombede wom inti show nipa no sani oni se nkrofo no eti na fa take a decision bishop unim se enkomo ayedi kakai me nkomo bi amatete efa omo a bi wo ha bi ko hia young people bi anipa bi ono no wo ho no so nware no oba bi ka chem sase Akosua de ntia bema we mesi me nware no da bia osimadwuma mu anam sa o patches so da bia osimadwuma mu onye adwuma anam busas na wo adwuma be na wo ye ntia da bia na eya na me fa we no mesi adwuma be na wo ye eya na me fa Richard card na ma yesi no say na da bia wutimi nya time ba ha because me to me pamade me ye adwuma ba ya no betra me ntia obete no so study no so da bia obey kwadwofo that is it because be ma da bia what time banchire enkrofo ye adwuma no eti eno wone no na be ma ba ku bi so ba onu su hia na wanware no oba no hu ba na ye kwadwofo because lady no wo frɛ na wo mi ofie wo ye de me nya hwe ade eche wo frɛ mi ofie wo ye de ade wankɔ adwuma da bi mani ha osue adwuma wo wase mani ha nti ene manko ene wankɔ adwuma me de me boss ni hu nti manko enti wo he no se da bi se oba wei oye kwadwofo enti wo se wo ka ebi munya abotre hye esuno wo hye se de wusi ye wadwuma wo hye se de wusi treaty nkrofo wo hye wo ho ne die but ebi mu hye hye body na gina ho no and moi because you see so onipa no emu nipa obi omu ade no I hardly so betumi ado obi omu ade I hardly so betumi ado omu nipa ebi na wo so ye nipa ai odo the respect na edeba edi ni di obi do obu obi omu ade no I hardly so bedo because obu ade enko be value because love comes with value say me si sombom fama wo no that's right ena ma obu me yes nti enu na be ma benya odo ama wo benya feelings bi ama wo na enye nipadua na gina ho amepe wo ne wakoda no enye no nko a but young people na bana say ena no a ne hia wo mo any wedding day plan no any say ya dam bi na ba wo so say then dress by makeup by shoe by
photos by the one day by event, you know. And no ne hia wo mo. Any pictures no mbetwitwa no. Esi suban no okwa akware no. Papa mo ye hu se suban ye pa ye behu. Ye hwehwa ye behu. Ye yi ni free so be cost ye big time Akosua. Man yang nin command cost no, but ya akosto nipa bebre. So when me wani no one hwehwe suban no a, it will cost you big time. Baba pe bi mo ka se nipa sesa eno nso ebi mo ka mo se nipa sesa ebi ana ne say no ti obetimi asesa na obi won so a huhia na ne woye, but ebi enu 2 years time no na wasesa eno nso when you know the right buttons to press na so besesa obehu on sesa obehu because suban de suban obi obesesa no oya ade no na se nani ba no ho so onu no ho baby a obi a onu ne ho no now always defending the issue and blaming a blaming game no run away from that person. The obesesa papa kan we so the obesesa no oya ade wonu no ho esesa yes e ma hu oje ne mfum so tum esesa but the o kan no defend it ai nye me de mema bia o bema bia pema when defend ya no play mu play game blame game we yes enti na me so me yes now with your kind of person yes necessary no necessary ding on taking responsibility no marry a man or a woman who takes up responsibility or jinin form so tum or ya de nya wo jitum onu wo fa cheme e ma wo hu nsesa. One of the things I may emphasize on my book is responsibility. Who take it offense said dear was said dear say a media my brother my phone nya fe na me be blame obia sa man ka say ya man ka say men ka say wo on ka say nti na man ka say dabi man ka say ya man ka say responsibility na say ye chew power pa chew na ko onim but on you from so ntum blame game and the dangerous people and because so ye wo ware wo obi ada bia no otene ne nsa you ani obi a uko around him my car, my bed, my home, my thing, my this, my oye pesa min kumnya ene di oti woka so obi tintin nsa wo ba che so obi otintin nsa always no enye ne mfom so ye wo mfom so jane je okra nkwa enware ni pa bi sa da jane je okra ka jane ana wo ena wo solo ye mfom so ya o ye mfom so no ise so obeje ne mfom so atomu no oblemu Samuel David ye mfom so a chen Saul de no ya nanso David je ne mfom so to etomu nti Nyankopon huni mobo but yo ye wo ye sentina me yesa wo ye sentina me nanka wo anye se ya nanka me frɛ wo na wa amfa na pese me ye den na sese nipa ne nsesa den but ye wo jitum se debi manka se yi manye ne yi fa cheme se nipa no eye se wo suban bi kura nye kura no a eye easy so obesesa onye blame game nti wo kasa kire no a obetie na de wo kan se me my car me no nso ono no ye se nkrofo no a wa ye no ho twi word was it oye amia usai oye ahia oye ahia de bia no prepare no ho obi anye correct ono pe no ye correct obi anye correct asem bi on beka bia no obi ade ye wrong ono pe right oni nyansa si obi a oh hail the king oh hail the queen senkrofo no me won janeje okra nkwa wonim nyansa si obi a onye ne mfom so ntum the bia Mr. Right Mrs. Right obi ani ne agree woni agree dia wo dia wo nya correct obi anya correct ne nkwa na ye correct Bishop Morris and go away there at you for enche mama bam
mama de ba ku bia ka me na etiefo enne de bishop san niema we na bebre yansha ede warija yaba no yansha character no san niema we ya ye nipa no tentene nsa wanhwe blame game wanhwe wonyine mfum so o ye very defensive o ye je ba pam no ho obe pam ma ai pam ma that is the thing be pam ma da biar bo hu se ne nko a ayese ne on media me mpem ho asem na ayese na obia mpem obia nyenti media me nka me ho ono nko na ye ana nguma sankrofo hwe mu yi me se suban no akosua me se sudua bio o pese wo hu a obehu suban ne se wo pese wo hu a obehu ba wo pepere wo hu a wo hu obetoma wie yes ti bishop ene nkomo na edi ye ne mudo na che be santo so na ebra ansa na ye be wie no ka bibi fa awofo bi a omutimi piepia wo mma emo mokọ ware baabi na abusua wedi emu ye na seni se ka ho kakra na yemfa enu enwie na daache bi ya babedi ya ware hu nkomo bi yo akosia me dase yeah eye no kre se awofo bebre na ama aware bebre akon babia ekro no because we hu se eho me hu se na meka no eho go asa ho ebusua ne mu ye ana mu sika ana mu din nti opese ne ba na ko ware wom eso wonhwe suban no enti no akọ ware na fe na omo ho akire no maame ba akọ kasa no o kan se o se omo a efri north no ho asem bebi wo ha akwada onimo nipa no mpo na ya ware ama no na ye de na koma no na sa ne atie bia no na osimu na ene ade mesre se ma akoda obia aware no onye responsible to na ware na enye se ye de be hye no de bia me ka me se aware aye kama no sa aware no enkoduru ba bia cause ya kama nti no aso wo yosofo na wotie mi enye osofo bia na oye counselor nti wo yosofo a eno nkire se wo ye counselor se asofo nyina adane omo marriage counselors enu ka ho bi na ma aware gyaye aye bebre enti no wo ye sofo na nyame afre wa na wodnim ho se wo nye counselor look for a counselor say even unyonko sofo no ye counselor menye wadwe se bia odne kwa na oje wanu onyama na so ana obeje wo mem because obia wo na doma chede nyame dia ma no enti no look for a counselor obetumi aboa atete nipa no amount enye quoting scriptures about marriage and chese wuni maware debi enti no moma ye nhye se no ma wensu na yenya ise ne ye connect emma connect ma amehu we ware na beboa opa na wo sofo na wo connect na wo ye sofo ye dia ware asema ba wonim sa ware mu dia wo nhya da nya ade ebi a wo de no teaching ya na wo preaching ye ba bi foforo wonim udo yonko sofo bi o ya ade na kamfo asem we de buro me se fa koma we na nipa ne wo ntenase because obi a wo ni grace a nyame dia ma no ware eyesuban yes enye charisma eyesuban enye charisma na husu se enye busua bia so ne ye ware mu ebi adachi ebeka ho asem enye busua bia ne ware mu ana enye oba bia ne ware no ana enye ba ma bia ne ware no enti no yema ye ni na ho obi wo ho ani suban no ensekura asase we so ware that's right oba bi wo ana se ba ma bi wo se de ni suban sitie no there is no way sa wo ware na ho beto obi o ye pesame nkumunya wo ware ne onye yi ojere wono nko ano nti ede no odi obi eba be kan life because wo na wo ba ne life wo be yusu that is it dia wo be yama no nko an ne hia no but so no be ye bibia ma wo de da bi etu obi wo akogware obi dia wo be yama no nko an wo no de wonye bibia ma wo da akoso obi wo so be ye bibia ma na o ye ma wa ewiase nyina bete obabode obe ye wo deda ma obi ate ya bete na ne wo be wa yama ne de onka wo ye mfomso a obeka mfomso na ma obi ate but ono ye mfomso de obi ante eti ye hwesuban ene de wo de babegya ye ne ye besom ye be hwesuban enya atenka ene akono ene mehu eti we de bishop onyame nhyira amen ye be san de wa babiem ne abedi nkomo because aware mu nkomo de ye ne wumie
Now 6 books no so you be that per time you be for one book at a time you be shoni nyina onyame enhira opa senne wa be enhira de amaye wo Sompa 106.5 FM Accra ye ni aso papa wo konso so a ye chia covenant abusua ye abundant life family church international abundant life family church international mo he for bishop ye wo Lashibi. Okay. Asoro no Accra habako e wo Lashibi bako La Paz. Okay. La Paz race course last stop wa. Okay. Stores na wo ho no soro ho e ho na abundant life e wo La Paz ho. Okay. Lashibi e ho na mesome wo. Okay. Ye wo opposite Red Manual Estate. Okay. Committee 18 runabout. Committee 18 runabout. Okay. Opposite the estate no be say me signboard. It's 50 tafobi wo. Okay. Yes, aso dan kese ehye ewo vita for nechi. Okay. Ehona wo yo ye chia abundant life family church inter so be person ritual o number bi ana Facebook page bi ana say baby onkofo betimi ana say number bi a onkofo betimi Facebook Bishop Dr. Deasare Morris okay who know Facebook all right and a TikTok so Bishop Dr. Deasare Morris okay Dr. Deasare Morris yeah and now person reach me on phone so 0249 780097 yes uncle bi 0249 0097 Bishop yeda sese ne wo bebie ni waware mpa ena no pe ni Bishop Dr. Asare Morris Abundant Life Family Church International Lashibi ene na twetwe nkomo no pay divorce rate akosro ne nam so no o se eya hyase no ene ma bia ye bu ye ni guso no ene obobo bebre so ma ye yemfa nya adwuma ne yemfa mo ye bra e se aware de eya de papa e mom se wanya munim de ne mu ntiase na adwene na wodi komu no nso nya aware na wo bebre wom enti ehu be hia se wo bepemu nimde wodi adwen papa be wuram na wodi mpai bo beta chire se be yourself for nse na wankasa wo suban so nse no ene de odi agya ye ne se eye character enye charisma. Don't look at charisma, look at the character. So if you say you are marrying the character of the person, nipa ni suban nya na nye adwene na nya na adwene na nye, and to be interested in what is in the person's mind, the mindset of the person. Ahani de Sompa Rhapsody no see. Ye frame de nyame ye na Akosua Aboagye betimi aframe Akosua nhira. Me so we near the second service eba. Prophet Dr. Kofi Odro wono ena alabaster. What the second service dwumadi no ba. Ebo promote one near the premto brekase ebo no aba. Dogu we here the premto brekase ebo no ba ya near the Sompa Delight aba with Abna Ruthi. And na Thursday strong kokra. Pano no ebetena se. Sompa Delight we near the For God and Country dwumadi na ba. Prof Kobla Abochi beba betena se For God and Country. Ono so we near the Hot Bite News no ba from 5:30 to 7 p.m. We ya na Prophet Mango Day. No so the third service aba. Na sidan so aba betwa so 9 p.m. pepepe. Kwaso tie Sompa 106.5 FM Accra. Radio wutie wonya brabom nimdie ne nyansa. Radio wutie ma wadwene mu da ho. Radio timi ma wo de wanam sisi yie. Radio timi ma wo hunu nyansa. Radio esisi kwakwahwe akwa efiri wabrabom. Radio eyin mu ho ene mi hu yanka efiri wabrabom. Eye Sompa 106.5 FM Accra. Yadamo nyina se me da me producers ase me da bet my sase Jeremiah Simpson. Senso na afia gel force in social media wo share chire Augustine so ebo mechidom. Yadamo nyina se ma mo enitia adehye.